It is a tremendous honor and privilege for me to be standing in your midst today. Kalong kaburam siya yung abang niyo manyeng hakmat jongpi madakasi. Kasngi kabang irakhi yakijingdap sun post nem jong kanika school. Dabang iong bang irakhi kataga sun post nem jong ka 7-day Adventist English Secondary School hangni hapo lengyong. Kamday kakam kabangin syukin sting ninumla bangin shim yaka kum kakam kai ban syuong ba ato yang isyelek isyupet makikon kishat na kikon kirwai to yalek nre kadon kajilale kat ni ban ipun ipu iping ban bu jingken mau ya kan ikasngi kama sun post na mensyua kita kiriu perkhat kibadan hakan ikam palam kila snow day banwan seng ya kan ikam school ha ini ikendong ngia snow ya ita iwe noi kai mene ibala khandai posheneng ya kerta jui post na mensyua kaladan kajing perkhat hakinong yalam jong kabalang jong ka 7-day Adventist bangin lek hang tai ha ikendong jong kalunyong bangin wahat iwe ijaka bangin sen ya ka school hangta kata shwa ka day ka jingmut lese ka banging ide ban phai ba kumno ki poison ni ngaso bangal ai kajing kublai ka bakrapam kabalese ka kentien kublai ro kamdap ban ay yakito ki missionaries ya kata kajing kublai kabakilawan ban seng yaki school nakiri shotai chejngai banwan sakani kathan lom jungi abang ipai ka history jong ka ketien khasi jongi na do menchuang iyo i balayo ya ka ketien khasi ya mu alphabet ru sirong ilayo na ki missionary dede namar kata kadao ba ki khon kiksiu jongi kilong brio man brio lembah kini ki school missionary kila ai tilut habang ipet ya ka moto hantai hadien kiong physical mental and spiritual tangang taswa ni sutho bakanong rem jom kini ki school baro lapun syam nong rem hakitei ki laitri na maso bahagito ki san post na manswa kaladon kajing ang not nakaliang ke balang ba ni day banseng da kumno swa da school libaret langi don tang arngot na laingot of education in the darkest corner of this area here. That itself is an achievement. Kalau along the achievement ke bakrau, ke jingjok ke bakrau, habang iyo
kat ya kata kalat bangin niok ban seng ya kata school ni so tu bagi san posnem kim dai shu kisnan ki basyai dah ka basuk dah ka jingkershan yo ki contributors ku mangilai asmo dah ka jingkershan yo ki kmi ki kpa dah ka jingkershan yo ki nong mi kmat kani ka school kalalyo ban yeng ku makalong mata lese na yeng trap sedo kani ka RCC building ku makalong mata kalenti ya jong kani ka school mga abad no pi lese ka jing yakinong panya school ban siu tulap ikinong hikay ban perlong school man kasi ban lum ikikna ban ong ban penkongo iki pakinwan sa ka school kata kali ka bamun siya. It used to be very difficult to bring children to the classrooms. Kalau some of the knowledge has been sown. This is the ultimate result that we see in 50 years. Nasoban ay kublay ya kito ki founding members jong kani school. Kiladon lese ki kpa jong kabalang ki baladon benta ban sen ya kani school hakito ki stem baman shwa kiladon ki nong hikai ki bala lese ki bom don shwa ban ni menta lane kiladon gitu bala temen baro kiladon benta ban penwandur ya kani school ku makalong menta nga ay kajing kublay yaki baro ha kani kasi kabangiraki ya kajing dap san posnan Abdul Kalam. Kabolole kelen sodong. Nadan na pleng kina school kibakali. Kilau you kene ke jengkali. So, how do you become great? Kumna bilang ubriu, ubakra, baponam. Kei kama u Dr. APJ Abdul Kalam, ujoba Kalam. You must have a dream. Kidan kam bandan kita ke jeng trang, ha ke jeng im, ke jeng pi. But what pidam tak dream, ya kajin trang. You must work hard. Pidam kam menteri sistem. Acquire knowledge. Dan kam menyo kajin nang, kajin start. But hangta, ya penyai menteri sistem. Jai minat. Never give up. What you kenandian. Then only you will become success. But hangta pingla menelong inang job. Kata kadai kejumpa kebau Dr. APJ Abdul Kalam. Why? Yang kena school, but they need to have a dream. Kari Amerika, hak senen kita mencuba. Kadai kari, haba kidoli, kilang ginang sensar, kidoyong, kimyo ya kalah, banyak dan bentar, hak sensar kada, wat banjir, kum kinang mikmat. Hak senen hak nice pa andro pula, sengapa kena school. Ayu. Kalau dia kita kari, ladang uai, uriu kra, jong ngejat beriau, kidoyong, bakarteng Martin Luther. Lami sekamat, lalu mi kipai ba, bat kawai, ka powerful speech ka jengu, ka jengkeren ka pakra ka jengu kolong. I have a dream. Ngadon ka jeng trang, bat ka kita ka jeng trang ka jengu, kolong ba, baro kidoyong, kini benyo kita ka hak. Kabayan kat doa, kum ki weipat kinong sinong jeng gari Amerika. Manelong, this speech by Martin Luther has encouraged others, and they have the desire to become success
no matter what. Kamut ba way for way nong six nong la yo mesiam nakali ka jing kran jong Martin Luther King I have a dream na dan ka jing Trump ba dai ban yo ban phe so jong ka jing job no matter what la ki jing e ki wan ha ka jing em ka jong in nim dai ban du jing kermen ka jing do ka jing kerdu ka jing pang ka jing storm ka jing tinju ki ba bonjan kinwan hari kita kim dai belong ki ding pingkian nama kania ka jing keren ka jengu kalau pingkiwin ya kari Amerika ba idoyong kalau yo ka hok banjir nam ikmat ngapa pernah mesim ya ki het ki barit ki jongi wat ong bangilong ki badok bangi melak ban ki sopran ka jing do kam dei setia ban thangla hakapor bang dang school habang ayo sti ngajule yarap email bandit iktung hapo yodo anda email lati jan skanhan ngile yarap email bandit jan skanhan dakata ka jing trash tom ni kesan yaladi hakapor bang apule mero kat nong hapan struggle nanong thamai ya kijat sedu salawan namar ka jingdo kadang trash tom idam ka jing trang ka jingin bat kataken kolong bakungsan bangin long inong job sai sien ngan penting mau ki het ki badet ki jongi kumong mene a dream and success ke jing trang ke jing job ke jing in kini kia rangkat ken mau baki kena school nga focus pai kini you need to have a dream kenang ba philong inong job ha ke jing in ke jong pi ba philong ban lai na ki jing snew ki bala ban long ki mau jing thot ya ke jing kiu chaprang ha ke jing in ke jong pi ke kita ki mau jing thot ke jing ngop no ha ke jing di ki basniu ke jing elang samla hap den ke jing pule bala penyelam ke chong kha khna kani kalong bak san hadu kata-kata ba phia ban su tho ke jing plut por than ha ke mobile ha ki ni sni kini lightly lara phim pikir kila ban penjat ya ke jing im jong pi ki hep ki bare Jadi orang fokus lagi kena school. Nomor ide betre po education, ide nohikai mentah idon po office, itu kambha ngangam de nohikai, ngade nong tre pai ba, ngapa ngan stress lagi kimiki kpa. Laban mentah la sitayo, don wei bahaya sunga. Praoynya ba arpo arterik ki hapalai porenga ngan numla banya lik tre pi nomor ba hapo lingyo 70 Adventist School. Ti untuk bangales dengar syakot non okey. Tadi
iwan na kawai ga yin ban represent iaitu ikna school kani kamadankan sila. Te kung gikimegi kapa ngarang adon kuan sangut kila he argut kila songkurim argut kidang pulih. Te kung gikimegi kapa ngidon na kajing kitkle na kabanta kikun. Habang ngikit kle kikun ngikit kle kapatang kabanwan ya kalawai ke jungki ya kalasai kalasisni kayeng ke junga kasnong ke junga kari ke junga ngidon te kindat na school lesi ke jengkan junga ka kata ayano rino waktu ngamdai bangar syu ni rino haringa kran ya ka ai ke jing sisya ka bangangai kak nomot nangi kikimeki kapa kibajulek sa school banya kendo yau headmaster lengi ye kinong hikai ban kili ukon junga ne ka kon junga kilong kumno hasko e banga sorong il jong man la kalai banai sisien lai banai la kumno ngajulek sa school jogi kon ban kili ayo hangtang ngatep ikon junga kilong ayo ngam tep sa school ni pa iki kon sa school ni klet no bat teng teng tong gi kimegi kipangim ayaki wat kapor ba kidon kam which has just finished just now, and Shri El Bla, who is also the President and DC of Maplang constituency. We are Bagabalang 7-day Adventist. Kamday Tanggabalang Kawakat Church. Doi kadai ka organization. Kabadai worldwide. Kabadai kapatay baro kaway. Kabagani ka school haranyong. Kabalaya igini ka sanposnam. Kadai shibanta nagata ka worldwide organization. Hagaba haga department bagi khot yaka ka education department. Ngai ngo yo blay ka buram ka kraw ka shau namade ngo ubayalam ubobten ubania aibor pensaibor ba pendap ru ik jingdan kam maro bagas jingseng igani ka school kadai na ka banta ban shape ban mold ban pen wet pen na ban thaudur ya ka jingmot ka jong ki nong song snong hanago ba ka bor ba ki dangret kenang begin long kinong song snong ki batay ki ba ai bor bar ki balong kita kinong krisyan ya em lang salam henry ba gani ka school kam day ka baseng na ka banta ban mi ya kinong song snong ki ban pensniu ya ka em lang kala salam te kumta ngai ngo yo blena mta ka jing kraw ka jong u bara ka jo ka por ngai ngo na ka banta ki ba bon ki bril ki ba dan banta ka ban na ka banta ban pen skill ya gani ka school ha ka banta baro Bat ngai ngo e kinong yalam juga school na duk men shwa bar hado banta kat bat kinong hika jo pi baro ang nesa ngakwa ban ong bo playon korko ya pi baro bat ha jo ka por ba jing sekri jo pi kanang kraw kanang san bat kanang ya chakmat na kumta ki kme ki pa ko ki kme ki pa ngasongo ya pi baro pa pi danang ni ka jing i shapi kanwan na ka khasi jentia conference of 7 day Adventist kebanginam klat ya pi ya ka jingkar ki kon jong pi banang ka jingkar shan ni ka school dan ar ki banta ki kmi ki pa ki kershan ni ka school dan ka kershan ka school ka kershan ni pa ringkat ber ka school ka organization ha ka ban pensan ya ka ni ki emlang salang ka jingkar khu ya ki pat ba hang ni ngai ku blai pi ki kmi ki pa ngai ku blai pi ki kena school baro but pi ki kena school ar pi dai ki basta to nyo kor ya ki ni ki jing bah ki bala wana u blai sa pi bahkan ni ke school ke bam juklat menikah ye pi kini ke foda ni ke jingka da lele ru hangno hagi banta ba pen lait nan ni syakmat namar ka pher
kada per sisya ublai ke jing sok on long rangkat lem bat pi barok bat pi badan hang ni bat kinong yalam ke skol bat barok ki dekat balang kam tama kini ke balang to ai ublai un yalam on peten yapi ai ki banta barok God bless you all. Hakabasdang jong kene ke skul but lasdang ya kene ke skul da iway na kinong tray jong commission ibalawan ng kong siya kene ke snong jongi itay day kong IC lalu iba ha kene ke snong jongi ngitip iikum ikiyaw IC baro kiyaong lut ikiyaw ladaong ikong IC labun hikibatip dan kibakhat ikong IC lane ikiaw IC kata kada kijing khot yi ilakwa bandon batngi hagani gasngi henrai namar kajing no karta ila palat ya ka khandai phone riusnem khandai haba yoso ye ka ji thu khana bai thu khana mania dai ba klipi kana patay kanu golang ka bastrat ba but ang langit ba kung bakalong kaman kadigasnong banikathan ngimlen niya di siya dahil ba usnyang ubinay jong kabalang 7-day Adventist lumbakan kadigasnong kabalapur sa brok wikathan bagkabalasero iya ki rang bagitay donam kibaran ay bitawa per jong kajela kajomi sibon usyang bnei biano ngatai bania nyau ngimla bania thulut ki blun ki jinge temdel menta odai yo nia lespa kuni kala perklet dot kita tigomang ba kenedi jong ini ki pa dang sip jambun bar bale ni skol ban kiu seprang kajingkiu ni skol kalau kajingkiu jong gathai labdong kari bijai beriu hi bodokowe dengan orang Islam Thailand kepala pelong Yesus makalong barpi kena skol ngatai pan skol ni juga balong tena tak dau pidai ban minat ba kena skol ya kikmi kikpa bat ya kiwe de kiba ya don rungkat bat ni ha kene
Lê Sĩ Quân. Saya tak pilih Lê Sĩ Quân.